Jesu Kristu inkosi ukuthobeka ngicibiyele namkhonsebande okwenzekande ibandla lonke egameni kaJesu Kristu. Obe ngaphambili usiyabonga usizo kaHlonga uqhamuka emakhabeleni ngokuhlala nhlaliphisa amasibheke. Ngisukuma nambazalwane ngizobonga uNkulunkulu ngesimanga senzile kuNkulunkulu. Ukuzalwa kwami, ngizalwa uma wami ngihlamphe umuntu osindisiwe, ungikhulisa ngensindiso, uyifaka nami indaba yensindiso. Uyifaka futhi nangenkani sometimes, Nkosi wami wayifaka nje. Kodwa kusho ukuthi umuntu mekhula, wakhula ngendlela yokuthi bengilandela uma, bengasiko ukuthi ngiyasikhethela. Kwadinga ukuthi kuze kube khona izwi ekuthinte yami inhliziyo, ngizwele mina isidingo sikaJesu empilweni yami. Kuyimanje ngiqala ngi-understand ukuthi inkahlahle lengiyenzayo yindlela engilandela zonke lesi sikhathi. Ngikhumbula nje ngiqala ukufika la, I think bekuwunyaka lo ophambi kwalo dlule, kwakuyizinkonzo zabasha. Ngabingelela umkhulu lapha athi uyingane yabafundisi, ngithi yebo. Azophoqa umfundisi ngokhipha izinyo legolide. Ngangisafaka izinyo legolide bazalwane. Izinyo legolide angifake uma engazange angivumele, ngifake ekhaya kungazimuka ngenxa yokuhlebeleka nokuphinga nabangani abangekho right bangcwele. Ngizobonga uNkulunkulu ongiphile amandla ukukhetha impilo engiyifunayo, ukukhetha impilo efunwa nguye empilweni yami. Yebo amaphutha amaningi ayenzeka, kodwa uyakwazi ukuthi amgcine umfana, amgcine ewumfana, ahlale ngomfana. Lokho engizokusho bangcwele. Khona izwi elitholakala ku-Isaya, I think u-Isaya 54, lapho uprofethi Isaya ekhuluma khona ngokuzwa kukaJehova, akhulume ngokuthi ingonyama iyokudla utshani. Ngifuna ukusho nje kwabafethu insizwa ukuthi bafethu akushiwo ukuthi lelo vesi uNkulunkulu akasho ukuthi ibhubesi liyophela inxana lenyama. Ngithi siyazi ukuthi kubukeke ngathi ibhubesi liphila ngenyama, kodwa liyokudla utshani, inyama ikhona. Khona izinto engeke kuthiwe zizophela ngoba sekufika uJesu wena usuyakholwa, but kuzodinga wena ukuthi ukuveze ukuthi ufikile uJesu, uyeke ukuzenza zikhona, ungazenza. Unganaki pleasure ukuthi kanjani. Uma ufuna bazalwane, ubumnandi bokukholwa abuzwakali if usami kusezinye izinto eceleni. Ukukholwa ukuzwa ukuthi kumnandi uma uzoyiphila impilo yakho ibe pure, ubonakala ukuthi umntwana kaNkulunkulu, awuhamba khona ukuveza ukuthi umntwana kaNkulunkulu. If kusakhona izinto ozenza eceleni, fana nalento yokuvuma isono ade ikhulunywa omkhulu, uthi uvuma isono uphinde uyasenza. Mase usenza siba nzima kakhulu, senza kakhulu ungaqala. Ngisho usufuna ukuya kuNkulunkulu, uyofuna into ethize, uyofuna usizo, uba namahloni ngisho ukucela uxolo ngalesi sono ngoba uyazi wasuthethelele waphinde wasenza. So bazalwane, into engayisho bafowethu ukuthi if sifuna ukuzwela ubumnandi bokukholwa, asenzeni into efunwa yizwi likaNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi.